هجمارك ji xortên Lubnanî hûn dizanin divan rojên dawê de aloziyeke gelekî mezin di navbera xelkê Lubnanê û koçberên Sûriyê de derketiye. Ji ber wê jî wan xortên Lubnanî êrişî penaberekî Sûriyê kirin, ew penaberê Sûriyê işkence kirin, piştre jî kuştin. Demek ew penaberê Sûrî ji kar vedgeriyan mal rastî êrişên wan xortê Lubnanî tê. Kesek ku hatiye kuştin navê wê Elî Welîd Ebdulbaqî bû, xelkê Idlibê bû û bavê sê zarokan bû. Dîmena wî jî di ekranên Rûdawê de tê dîtin. Piştî wan aloziyên vê dawiyê li Lubnanê hikûmeta wî welatî dîsa pirsa dîportkirina dersînorkirina koçberên Sûrî gotûbêj kir. Berpirsên Lubnanî dibêjin Sûriyên bi awayekî neyasayî yanî qaçax li Lubnanê dimînin wê ji Lubnanê bêne derxistin. Li gorî neteweyên Yekbûyî 85000 koçberên Sûrî li Lubnanê tomarkirîne, lê hikûmeta Lubnanê dibêje bêhterî 2 milyon koçberên Sûrî li Lubnanê dijîn. حکوومەتە کاربرێکەر ئا لبنانێ بسەرۆکاتیە سەرۆکوەزیە نەجیب میقاتی دەربارەی پرسا دیپۆرتکردنا کۆچبەرێن سووریێ جڤیا و بڕیاردا. فيما خص الوجود السوري درباره هبونا سوریان ده آماده بویان پرسا جداکرنه ده نوبرا کوچبران و نه کوچبران ده گوتوبش کرن. پرسا کی به آوایی که یاسایی و نه یاسایی لوی دریه. جیبجی کرنا یاساین لبنانی هات خواستن بی کار نهای کوچبر لبرچاو بگرتن. داخواست شارداران هات کرن همو سازی نه یاسایی بین گرتن. دو جوتمه 2022 ده حکومت لبنانê dest bi dîportkirina beşekî koçberên Sûriyê li navçeya Ersalê kiribû. Di demekê de netewên Yekbûyî dijî dîportkirina koçberên Sûriyê ye. البحث في إمكانية معالجة الاكتظاظ پرسا چارەسەرکردنا تجیبونا زیندانان و دپورتکردنا سوریان لگور یاسا و رهنماییên Libnanê hat gotûbêjkirin. Her wiha sekezî li ser cîbicîkirina hemû biryar û daxwaziyên peywendîdar ji aliyê Wezareta Navxwe û Şaredariyan ve girêdayî koçberên Sûriyê hat kirin. Li gor netewên Yekbûyî 85000 koçberên Sûriyê li Libnanê li ba wan tomarkirîne. Di dema hikûmeta Libnanê tekez dike ku zêdeyî 2 milyon koçberên Sûriyê li ba wan dijîn. Lolo Xan Rûdaw. Ji Beyrûtê Abdulkerîm Dilo nûnerê tevgera avakirina Demokratîk a Kurdistanê gel min e. Abdulkerîm bi xêr hatî. Niha destpêkê hez dikim bizanim rewşa we çawa ye Kurdên ku li Lubnanê dimînin. سرکەڤاکێک دڵبخۆین بەری سەریدا bi navê xwe bi navê hevalê xwe İnternet ama. Lubnanê rewşa Lubnanê zêde ne baş e, înternet jî lê derê xerab e eger kerem ke. rewşa Lubnanê peneber wek fiyakirî dendirê متحدة مسجلة بحدود مليون إنسان تقارير حكومة لبنان كدبلون كس سوري هندري لبنان روش حياة صالة تحضر ضو حيش باش بي سر قنابري سوري همية يعني وضعية اقتصادي شغليوان تصرفي بالشارع باش بي بشتي تحضر ضو حيش هناك ما ترسيل دم لبنانيات شيء دم حكومتي شيء دم شارع اللبناني شيء ما ترسي جكات ما ترسي بشتي كاتنا تنظيم داعش غطى والموصلة والحساكة شكات جمعنا بواريك هي انه فراني وان هاد بازي هندري لبناني او تركيا او هم نصيبك لبناني كده هي وعددي وان جلكي ما ترسي باي بشتي يعني تدقيق بكن و كاسي بشتي تحضر ضو حيش بالريكن نا شرعي كثير لبناني لوان ضغط بكن لوان ترسية هجمارة وان قال لك كاك عبد الكريم تزحمت نبا طبعا هنا
زحمت نبل من بنيرت تهنكي سري خو هندكي بس هندكي داخل لعبه بنير الشاشه بنير مكازي خوشتنا اخفتنا ازو تو تماشفانا نمهف ببينن هجمارة كسي نيا سايين كرد ما بس منها حزدكم سروشا كردان باقفم كردين كوب قاچاغي لوي درينا نهات نقيت كرن هنا كرد تقريبا عدد كردات قلق كلمه بلكي شغله حزار ده حزار انساني كرد نم مسديا للكثير لبنان بس دياليا سوريا عامة يزكون مليون انسان كثير في لبنان برانيا كردي ما كنا ندمينك كاك عبد الكريم خلك ما كرد براني الكدمينن لقدر بلابي لبقاع هنا لطرابلس هنا لبيروت هنا علي هنا لجنوب هنا بيج محافظة لبنان بتحمل لقدر عدد وان دور تقييمي ما دور جري ما دور 6,000 انسان كرد الهندري لبناني جيان باشا اف دماكو مثلا تخازن في بزانبم دماكو او لبناني ايرش تكن جوارا فرق ناكا كردن عربن دماكو ايرش كوجبرين سوري معناها بدأتنا عن قريبا اگر كس لبناني بس تجي دور بيجي اسكردم يعني دقتي وان ستا كيم دبي الا ما المنطقه برج حمود لرادبين هناك حدث مشكلات هي كابدو موبيلي وان مشكلات جام وان تنا كي ورا مشكله بكي كي ورا كيف وان بتاع وان باشا بس المناطق دن تبعت كردم ترى علي كارن تقريبا باشا اف ريخستني يو ان منظمات جريداي يو ان توين يكوي لويدري قد تقوتنا وان تنا تهلبسنا وان تنا لهم بريفان ايريشين كودشن سركوش بران عرض بسر عرض عملي تشتنايا بريك نما خد من الحكومات اللبنانيه ودبي دقتك بكن دبي قميش كاسينا بيت ونيبكن ل سر عرض تشبكون بكن يعني بكون تشبك باشا حتى انا كسك كرد جبو سوريا هاتنا وگراندن حتى انا داس ما دوت تشتنا نوتي بقى كيف بدك يا ريت تاكد بخوي معناها مضلط ما قلت ايجو بعد ده زرو ده وحيش كتير لبناني ونبرك شرعي وان كي كده ورقه وبابا يجي شرعي هذا يعني بله دي تشتغلوا ام بيجيشن كقنابري سوري عامه كرد ولا عرب يعني قانوني مسلمه تطبق مثال دبي اوراقات نظامي اوراق اقامه حتى حوالك دربه اللي خلتي مرتين معناه كاري اوروبا براي كل اوروبا حوالك جرب هذا اوراق ثانيه نظام النادل شركات عجب استخدام ذكر امناد نتاع حوالي الكفاله دي كفيل جرك باشا هون خانيان كارم براحتي قريبك كاك عبد الكريم عجب في ميدان انه تكهره من خواست بزنم هون دكارن خانيان قريبك شخوره هون دكارن خانيان قريبك يعني لبناني مالان شقيان خانيان بكري ددنوا از اینها ورم سر بداتم تسکرم نام از که ورم خانی کریکم نام مجبورم یا اوراق من اقامه نظامی الشرعي كاتب من لبنان از عبد الكريم دول الشرعي كاتب من لبنان كفيل من تنين تكي كفيل دوبي تكي قالت فراتك نها ازو بدي حوشي كاتب ناكوتي دبيت مر عقد حوشي هي حتى عقد حوشي كده اوراق تاني نظامي اقامتها نتظني والا يعني تشتكي قمت اوراق تاني نظاما عقد حوشي تاني نظامي بيت تهرك كده تهرجي حولات فريتنا تهرجي حكمت كي إفادة السكن داخل نادم تاعي أزيمك هاي اللي صار لاجئين بله مالتا آوا گلکی سپاس عبد الكريم دلو نونري تفجرا آوا کرنا دموکراتیکا کردستان ج بیروت